Kani kadeka Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka pratrek ubnai rempang, layo bansaki ya kajinglen ya lap election jengki kertong hakawai ki constituency keba hakani ganong ba shilong, hakaba ki armut ki kertong, lelech upaj ba banpan ya kajing Kyrshan jengki hakani ki election MLA kaban selong, haka arknyo turek mentau ubnai rempang. Kawai ki jelang paj ba kebalasaki henne kasngi ha Mawlai constituency, kadai kebala pelong dekat Seng United Democratic Party. Ban pan ni kajing Kyrshan lagi pai ba ban penjab Biang sa sisien yau kertong jong kene Seng uba Embhah lang Syiemlieh uba long ru MLA hakane ka samoy balalen. Sa kawai pat kejelang pat ba Mawlai constituency kebala saki henne kasngi kedai pat kebala pelong sa Seng Indian National Congress ban pan kajing Kyrshan no pat ba na kebenta ban penjob yu kertong jongka uban yakon hakani ke Kynti na kani ke constituency uba proses di saukme ubala long tengru MLA kani ke than hagis namba menshwa bat ru ko menteri sarkar handai uba menta udai MDC jong kani ke constituency.